Pozdrav ljudi, ja sam Fic i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas je nedjelja i nedjelje kud su i inače dosadne, tu nam je još i ova korona sa nama i onda je to malo onako dosadno na kvadrat. Pa sam odlučio da se ja prođeram tu malo po našem mjestu, gradu koliko mogu, pošto nemam više one propusnice koje ste u prošlom videu vidjeli. Pa ćemo napraviti neki džir i danas ćemo pričati malo više o mom motoru, to je Suzuki Bandit GSF 650 K7, odnosno 2007. godina. Pa ću ubaciti malo nekih i snimaka iz zraka. Ali ćemo to napraviti kod Save, pošto smo trenutno kod druge rijeke. I ništa, pričat ćemo kad dođemo tamo, budemo opalili i koju slikicu, zato što, zašto ne. Opalit ćemo koju slikicu za Instagram. Kad smo kod Instagrama, možete me zapratiti na Instagramu FICMoto. Tamo ćemo malo češće izbacivati materijale, slike, videa i sve te pizdarije koje idu s tim. I tako, ide život, Boris. Ide život, Borise. Nego, pričat ćemo o ovom banditu, o ovom motoru kojeg vozim. Malo ćemo par riječi o tome i zašto sam baš njega uzeo. Malo ćemo ići u neke specifikacije. Malo ćemo vidjeti šta smo na njemu mijenjali, dodali, skinuli. I tako, malo ćemo više o tome. Malo ćemo više o tome pričat. Međutim, o tome svemu kad dođemo do Save. Kad dođemo do mjesta, onako nekako mi je na Savi uvijek puno ljepše dođem tamo. Ovu sliku koju vidite na sliki od YouTube kanala, to je mjesto na koje idemo. To je to mjesto kod Save, nekako meni onako, šta znam, idealno. Lijepo i za voziti dron i za leti s dronom, lijepo i odvesti se motorom tamo. Sve u svemu ono, top. Oh shit, here we go again. Tako smo ovo loše izveli, jao. Ali dobro, šta je, tu je. Dok se vozimo do tamo, kako se vi nosite s ovom koronom, kako je vama? Napišite mi dole u komentar što radite. Ako imate neki film za predložiti, evo, ne bi bilo loše da mi predložite, pošto sam ja odgledao ono sve što sam imao na hardu, i staro i novo. Ne znam više šta bi gledao, ne znam više šta bi u biti radio od sebe. Izmontiram ovo što imam za firmu, to riješim. I onda ostatak dana mi baš bude teško sranje. Ne znam šta bi od sebe. Snimam, dobre. Doćemo kod Save, ne bi trebalo biti nikoga inače, nema nikoga. Pogotovo sad, zbog ove situacije s koronom i tim svim. Pa ćemo vidjeti. Malo ćemo i drona pustiti. Malo ćemo ubaciti tih snimaka. I jebi ga. Grba. Dobre. Voda. Kao što rekoh, evo nas kod Save, možda je ovdje najljepše da stanemo. Stat ćemo ovdje ni lijepi pogled i pa ćemo pričati malo. Ovo je moj motor, Suzuki Bandit GSF 650 kubika, 2007. godina. I mogu vam reći da sam super zadovoljan s njim, ima snage, nema nešto previše, nema snage da se sad ne znam, ganjam s nekim 300, što meni osobno i ne treba. Meni je bitno da se vozim, da uživam u tome. Motor je jako prljav, nemojte zamjeriti.
dosta je prljav, nisam ga vozio neko vrijeme, jer je kod nas do nedavno bio snijeg, pa onako više manje stajao, ali dobro, to je to. Motor ima 4 cilindra, inline 4, vodeno hlađenje, nije više zrak, to je tamo bio prijelaz onaj bandita sa zračnog na vodeno hlađenje. Motor prazan, a teži nekih 200, ako se ne varam, 20 kg, sa tekućinama je to nekih 240, 250, s ovim kuferom mislim tim ima oko 260 kg, malo je teži, meni osobno odgovara, šta ja znam, paše mi. Na njemu su gore gume Michelin Road 5, odlične su i drže mi dobro. Motor razvija mislim oko 70-80 konja, nisam točno siguran i za to me nemojte držati za riječ, ali tu negdje je. I generalno sam užasno zadovoljan s njim. Mijenja se filter i ulja i to je to. Od motora što je na njemu mijenjano, ovako dodane su USB utičnice, dvije. Imamo jednu tu i jednu ispod sica. Ručke su zamijenjene, također i ručice ove kočnica i kvačile. Kvačila stavljene su nove, Pro Grip je gore. Što se topa tiče, top je skinut originalan i stavljen je ovaj Miov Invent Exhaust. I mogu vam reći da sam jako zadovoljan, zvuk koji proizvodi je fantastičan. Pa ću se ljuštiti, zvuk koji proizvodi je fantastičan. Ne znam, ja sam ljubitelj tog glasnoga, skinut je i DB Killer, nema ga. Volim kad me ljudi čuju. Generalno sviđa mi se što je malo kraći nego onaj stok koji je ovakav i boje ko grane. I što ću vam još pričat? Fantastičan motor, odlično me služi za sada. Jako sam se lijepo ušemio u njega. I mogu vam reći da sam generalno zadovoljan. Ne bi ga mijenjao. Mijenjat ću ga danas, sutra ću ga mijenjati sigurno, ali još neko vrijeme ćemo se družiti, voziti se, jer zbilja uživamo jedan u drugome. Evo ovako, zašto sam ja uzeo sebi bandita, odnosno GSF-a 650? Pa razlog je jednostavan, htio sam neki motor sa kojim mogu sjest na njega i mogu ići bilo gdje bez da se potrgam kičmu u ruke, noge, da se umorim. Jedino što mi još uvijek problem je sic je dosta tvrd i to ćemo mijenjati danas, sutra. Počne guzice boliti nakon 200 km recimo, ali leđa i ruke ništa, super, stvarno lijepo se sjedi na njemu, nisi pogrbljen, nisi tamo nešto dole. Da, htio sam si uzeti motor kojeg ću moći voziti do posla, sa posla. Htio sam motor na kojeg mogu sjesti i otići, ne znam, na more, mogu ženu staviti iza pa također da putujemo skupa, pošto i ona voli dosta motore i voli se voziti na tome svemu. I to je to. Ništa, pustit ćemo malo drona, malo ćemo proletiti. To je bilo to, malo smo se prođirali, proveli dan u prirodi, koliko je toliko prirodi. Malo smo pofotkali motor, proletili dronom, baterija mi se ispraznila, jebote, pa nisam mogao više nego što sam htio. Točnije zaboravio sam staviti punit kontroler, zaboravio sam ga piknut na punjač, ali šta je tu, imamo što imamo. Nećemo se žaliti.
ljudi, mislim da je ovo idealan trenutak da ovaj video privedemo i kraju, pa ću vas pozdraviti, zaželiti vam ugodan ostatak dana. Čuvajte se od ove korone i ovog svega. Ako vam se sviđa što mi ovdje radimo, subscribe-ajte se, komentirajte, lajkajte, dijelite. Ako nešto želite da promijenim, da dodam ili napravim nešto drugčije, ako imate neku temu o kojoj bi željeli da pričamo svi skupa, komentirajte mi dole ispod videa, pa ćemo i to pokriti. I to je to ljudi, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, pozdrav!